Jače! Dođi ti. Izuj se gledaj, će se udari 100 Poštovani gledatelji, stigli smo u Jagodinu. A ovo je priča o Draganu Markoviću Palmi, koji suvereno, bez ozbiljne konkurencije, 15 godina vlada ovim krajem. Prvo kao gradonačelnik Jagodine, a onda kao predsjednik Skupštine općine. Pa da vidimo njegove rezultate u ta 4 uzastopna mandata. Svako selo dom kulture, 52 sela imamo, u 48 sela smo napravili domove kulture. Svako selo 2 sportska terena, teren za velike sportove, teren za male sportove sa rasvetom. Svako veće selo ambulantu i apoteku. Svako selo koje ima dom kulture ima i penzionerski klub gde penzioneri se druže. Mi im obezbedimo taj start, piće, stolove, ovo ono i oni koriste posle te zarađene pare kada negde putuju i tako dalje. Sve ulice asfaltirane u gradu. Mi smo jedini grad u Evropi gde svako selo ima gas. Znači ne postoji ni jedan grad u Evropi, mnogo gradova sam obišao, da svako selo ima gas. Mi smo grad koji ima i sistem za prečišćavanje otpadnih voda. Kada sam bio u Beogradu i video sam ispuštaju kanalizaciju Dunav i Savu. Kada zamislite da ja ispuštam kanalizaciju u Veliku Moravu, šta bi nam radili i tako dalje. Mi smo napravili zoološki vrt, akvapark, muzej voštanih figura. Prošle godine u Jagodinu došlo 400.000 turista. Penzioneri ne plaćaju autobuski prevoz. Tezge na zelenoj pijaci su besplatne za one čiji jedino zanimanje je poljoprivreda. Poljoprivrednici ne plaćaju porez na poljoprivredno zemljište. O zoološkom vrtu koji je zamislio Dragan Marković pričalo se godinama po Srbiji. Neki su hvalili ideju, djeca su uživala, a neki su se cinički smijali. Vrhunac je bio dolazak žirafe u Jagodinu, kada je upriličeno vjenčanje u inat gej paradi u Beogradu. Najpoznatija žirafa u Srbiji, Jovanča iz Jagodine, dobio je svoju životnu saputnicu. I pošto je Jovanča postao polno zreo, rešili smo da oženimo Jovanču i obezbedili smo mu devojku koja je 7,5 godina starija od njega, zove se Ema. Molim vas, otvorite vrata da vidimo kako izgleda jedan prelepi par koji se zove Jovanča i Ema. Da li zbog razlike u godinama ili zbog treme, ne znamo, ali u trenutku kad su mladenci izašli pred svatove, mužjak je najveću emociju ispoljio prema snimatelju. Visoke bagre napisio njemu, mlado ženja, najlepši u selu. Jagodina je valjda jedini grad u Srbiji gdje nema grafita po zgradama, a nema komunalne policije. Građani paze na čistoću, a za svaki slučaj na to ih podsjećaju Palmini kickbokseri, koji su redom zaposleni u komunalnim službama. Napravili smo najbolji park u Srbiji, vodopad, imamo fontanu dugu 124 metra, što ne postoji nigde u Srbiji toliko duga fontana. Tu dolaze bračni parovi da se venčaju. U grad naš došlo je 12 investitora, 12 fabrika. Trenutno je napravljeno 8 fabrika, odnosno 9 i radi. 3 fabrike su u izgradnji. Imali smo veliki broj ljudi nezaposlenih. Danas taj problem je sve manji i manji. Palma ima i originalnih rješenja za siromašne sugrađane. Dijeli novac u gotovini. 3.000 dinara smo davali za svako dete koje ide u školu, koji ima 4 dece, dobije 12.000 dinara. Oni koji su bolesni, treba im novac za lekove po 2.000 dinara. Zašto to baš mi radimo? Mi fizički lično poznajemo preko 95% građana. Ali oni koji mi se smeju ne znaju da je 3.000 džepara za nekog studenta iz unutrašnjosti koji studira u Beogradu, da 2.000 su lekovi za mjesec dana za nekog starijeg čoveka koji nema para da kupi lekove i mi nikada nećemo od toga da odustanemo. Sve manje ljudi dolazi za infrastrukturne probleme jer smo infrastrukturu rešili, ali ta socijalna pomoć mora da bude prisutna u budžetu. Pa dobro, kada sirotinja dobiva u kešu tu socijalnu pomoć, pa kako tek onda žive lokalni političari, ovi koji rade u vašoj skupštini i tako dalje? Skromno. Isto kao što su živjeli pre.
Znači ne mogu sebi da povećavaju plate, ne koriste opštinske automobile. Kako ne koriste automobile? Pa opštinske automobile koriste ljudi koji imaju uput da idu na pregled u Beograd, Niš i Kragujevac. Ja sam to obećao u kampanji već 14 godina tako. Sada smo obezbedili i autobus koji vozi svakog dana ljude koji imaju uput za Beograd, a nisu za sanitetsko vozilo. Znači svoj automobil. Političar u restoran sa automobilom službenim? Ne, kakav službeni automobil. Za razliku od drugih gradova u unutrašnjosti Srbije, Jagodina ima blagi porast stanovništva. Svake druge godine jedan razred više u osnovnim školama. U Srbiji Dragan Marković ima puno kritičara, ali Palma ih baš ne cijeni. Trpa ih u istu korpu i zove analitičari. Ne mogu da budu neki ljudi analitičari, a nisu u životu imali ni jednu kozu, a nisu u životu vodili ni trafiku u Semenkaru i sada oni pročitaju 3 novine danas, prepodne ujutru rano ustaju, a u 9 sati na televiziji oni analitički se obraćaju. I pazite, mi smo u jednom vremenskom periodu napravili tenziju u Srbiji. Zbog pojedinih analitičara gotovo će se zarati, počeli ljudi da kupuju zejtin, šećer, so, brašno i gotovo, pazite. I ja sam rekao, nemojte više da slušate pojedine, slušajte šta priča predsjednik Srbije i šta govore oni ljudi koji vode ovu državu. Znate, dosta nam i ratovanja i svega, tako da su to ti ljudi koji jednostavno, kada je uspeh negde van Beograda, onda oni kažu tu postoji izžita sumnja, dala mu država pare i tako dalje. Pristaša desne političke opcije, Palma najviše cijeni Beč, Austriju i sestrinsku slobodarsku stranku. Vodimo svake godine studente. Grad Jagodina je studentski grad. Od 600 do 700 studenta vodimo u Beč na ekskursiju, budu po 2 noći, 3 dana. Zašto Beč? Najbolji grad za mlade ljude i u Beču najveći broj srpskih studenta od svih evropskih gradova je upravo u Beču. Beč nam je geografski blizu, lep grad, ima naša deca šta da nauče, mi imamo prijateljske odnose i ja lično sa Slobodarskom partijom, sa predsjednikom Slobodarske partije Štrahijom, sa njegovim zamjenikom gospodinom Gudenusom, oni su sada u vlasti, imaju 6 ministara i jednostavno ja se borim da nam deca odlaze u Evropu na ekskurziju, da se vrate u Srbiju i da ih zaposlimo u Srbiji. Za razliku od mnogih jugonostalgičara, u izboru između današnje Srbije i ondašnje Jugoslavije, Palma bira Srbiju. Srbiju naravno, ali da republike koje su činile bivšu Jugoslaviju da nam budu prijateljske, da sarađujemo ekonomski, da pomažemo jedni drugima i tako dalje. Znači, Srbija, kad kažem Srbija, volim Srbiju, a druge poštujem. Jugoslavija je prošlost, Jugoslavija se sećaju oni koji imaju malo više godine i oni koji nisu među nama. Ja sam služio vojsku, bio sam vojnik u Titovoj gardi i bio sam u vojsci kad je Tito umro. I znate da je cela Jugoslavija plakala i tako dalje. I sećam se nekih dobrih i loših stvari, ali ja sam za današnje vreme. Ja sam se oženio, imao sam 19 godina, moja supruga 16 godina, najmlađi deda sam bio u Srbiji kad sam dobio prvog unuka i svi živimo u jednoj kući, jedemo za istim stolom 12 nas. Znači 2 sina, supruga, majka, 2 snaje, 5 unučadi i ja. I slažemo se, stari sin vodi moju kompaniju, mlađi sin je direktor NLB banke, nikada se nismo posvađali, tako da ja želim da Srbija bude jedna porodica. Zato se zalažem da porodica bude osnovni stup svega što mi koji smo javne ličnosti radimo, ali da kada vi govorite o porodici, morate da imate sopstveni primjer da kažete evo vidite kako... Bili vaši sinovi bili u perspektivnijoj sredini da su se rodili 950. ili što su se rodili 90. godina u kapitalizmu? Naravno, 90. mi znamo što je 950. Bilo da tada smo mi bili, neću reći glupa nacija, ali nije bilo mobilnih telefona, nije bilo kompjutera. Kad smo gledali filmove američke, pa gledamo onaj razgovara telefonom u kolima i kažemo čoveče, vidi da li ovo moguće, neka fotomontaža i sada je sve to došlo kod nas. Tako da ovo vreme je najbolje vreme za život, ali je važno kako se ko snađe i kolike apetite imaju. Dalje, mora da znate gde vam je crta u životu. Ko ne zna gde mu je crta, taj teško prolazi. Ipak za kraj moram dodati, kada sam s nekim ljudima u političkom vrhu Srbije spomenuo Palmu i njegove uspjehe u Jagodini, samo su mi kratko rekli: država, Gorane, država je to učinila. Ne znam koliko je to točno, koliko je učešće države, a koliko lokalne zajednice,
Ali siguran sam da u prošlom sistemu nije bilo ovakvih ljudi kao što je Palma Marković. Da lokalni političar govori u prvom licu, da ima kickboksing klub, Palma televiziju, svoje privatno poduzeće, da bude uz to narodni poslanik i vodi političku stranku, da kao glavni osmišljava projekte, industrijske zone, dovodi žirafe, financira akvaparkove, dijeli gotovinu siromašnima, u komunizmu ne bi dugo trajao. Pa za nostalgičare, podsjećanje na to tko je tada presjecao vrpce. Predsjednik Republike Josip Broz Tito predao je saobraćaju novi međunarodni aerodrom Beograd. Svečanom otvaranju aerodroma u Surčinu prisustvovali su visoki državni rukovodioci, članovi diplomatskog kora i predstavnici inostranih vazduhoplovnih kompanija. U prostranom holu pristanište zgrade visoke goste pozdravio je Batrić Jovanović. A zatim je o značaju ovog modernog privrednog objekta govorio Marin Cetinić. Pozdravljen burnim aplauzom, predsjednik Tito je presekao vrpcu i time simbolično pustio u saobraćaj beogradski aerodrom, najmodernije vazduhoplovno pristanište u našoj zemlji. 6. jula potpredsjednik Saveznog izvršnog veća Aleksandar Ranković pustio je u Kragujevcu u rad najveću fabriku automobila u našoj zemlji. U tom trenutku 150 snažnih elektromotora počelo je da pokreće džinovske i male mašine i beskrajnu traku dugu 4 kilometra. Predsjednik Tito sa suprugom posjetio je prvi međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Sa predsjednikom Titom na sajmu su bili i mnogi visoki rukovodioci. Anketa sa 100 građana Srbije, slučajan uzorak. Pitanje po onome što znate, što ste čuli, čitali ili gledali, je li Josip Broz Tito bio veoma pozitivna politička ličnost, to misli 22, i pozitivna i negativna 58, pretežno negativna 18 odgovora.